Ramu demeng kedalang kelang mauren liaman, mesan salong dalan puksarau matan ki Ruth. Liaman matan ki Ruth. Kosaya ban limanet, meng kedalang kelang wadak howiage men kalman on ketay. Kedabang wadak nampukan Ruth, ira laut eo, o ira tik aisa keo kotilel, aisa kwalu. Ruth eo, aisa keo kotilel aisa kwalu ako soya. Naomi ap sabeng ra inda, na isarapen kampakabay. Kumautan pan puraway, tama kumamen yang yaki. Palay pan kak purang naitik, pakumaan pil pauti kita na iputangkan. Kuma purang nan ama panaynay, purawang nan ama panaynay, pa imalar. Solar kak purang pupotita. Yatuwe maipan kosaya, me ikopororki me ipan purang pupotita. Te maipil pan pupota, ponget o naitik yati putak. Kumapan men awi lau ira laut la pa kuma en pil pauti kita. Met pan kak ireti sang kuma en pauti kita amen toror. Nei kampakapay ko. Kuma asame songwat sa kakuyawi pa kauno salar katun kubraya. I inanen pa kay kumala. Ira ari purang sangsang ari orba. Ap metik Naomi o kamurmuryong e puralang ren kisayakan. Ruth sotamen masal sang Naomi. Naomi ari indayang Ruth kilang serbain me kumapotiki priyaneo perlanger ren apanene o akot kolayangi perlang renom panene. Ruth ap sapeng inda keter inda ien pura sanguk keter inda ien pura la sanguk keter ireti sang ye ien yanguk. Wasakis kepan kola ye wasame ibilpan kola ye. Wasakis kepan koson ye wasame ibilpan koson ye. Kisemkan ye kisei o kot ye ai kot. Wasak kepan mela ye wasai ibilpan mela ye o serdi ye. Ikau kila mesota megot pan katowan kita pesang mela te. Hari ini Naomi asayer merut ngongki melel en yangi apsola kosoya mekot. Yan nagi sayro ko siya tama uyaw mebit ko siya ben Naomi. Miya lek labalabeo melelong nan way and Judah nan Israel. Nan way and Judah. Olemen medan ki Elimelech i apot Naomi apuata ra penene ni raputak riyemeno ira kokolasang nan way and Judah o kokolang nan way and Moab. Murina sokis Elimelech ap melar. Na putangkau pilpot kita lian Moab priamen emenete Orba, emenete Ruth. Para kay muri, para isang kay muri, eten putak emenete emenete Malon, emenete Kilion, irampil melar. O libukat Orba Ruth, Naomi koros, royalar, lio tigay, solar rail pot. Hari. Renan sugi sa Naomi vil rongata me kot pilau teptak kapayata wayan Judah. Mongakan pilau mau rak pilau mau la. O Naomi o na serven kawap metuatar. Naomi metuatar en puralanger nan way wasa koto sang ye o ewata na serven kaw purulang Judah. Niral kokola ay magtay watek Naomi indayang rairan. Puralanan sa puraw. Ira indayang ito Naomi memen iramen yangi murinan sugis Orpa ampleu metrik nono Naomi ipur kokola Ruth ngiti o sotamen Naomi en katarala en puralana na way purlana na penene mie song sulu mesan salong tile na tile ren watawat mepit koso iben Ruth memang talang kelang pene mensang wat melel en wia morin kalmangeu kada ginong at liyakan ang belong getail all han gilang mor merut anigi o alasang kayo wen tame san salong getail na natail ren watawat han mensonget wia kosoyo pen limpokeu tuwen Ruth kasalayong
nono, Naomi. Me epina nene pakapake. O soto men purala sang. Men tato Naomi ya intindayang Ruth and puralang nan way me ko me sapo na penene nan way and moa puralang rail. Ruth sote mauki. Pagi Ruth kasalayang Naomi tuan limbak me aniki yang avani yang Ezraban puralang na penene Ezraban puralang na sapo pagi limbak me aniki yang anono Naomi. Yesang on limbak wat makod bilgadana na isang aman kitail aramas. Tama kumay met meto makuburan ko tong kitail me kayo katin kubur ki sang ren aman kitail. Atal totong kan me kitail pamuyayong Tesote lebibil tama kitail pamuyayong Imenen san sa long kitail manang puksaro masan yung kitail me ime kota na isang ren aman kitail atal limbak. Atal limbak ongi. Kot keting kasali yang kitalir sabole me limbak. Mesan sa long kitail ni lobo iwan isilu isa kuno ko sa yung kitail. Poyet tuan kota katin kubura te pakong samba me kat kito sabol me yeros limbakan kot o kota nane kitail ang kubura lang limbak kwet. Mana kap men makalalabak rin kaong Jesus Christ. Mang menyaren koson na tikaw na win nan lang makayo lap Christ masan yung ipakong ki kot amkel mata-mataw paluwarom unsek paling enim unsek dalam ko berlangkot limbak atay limbak tuwa tame Ruth kasalayang Naomi ituan kota bil men katalan bil kasalayang ngi esito men katalan puralasang ngi esito men katalan puralasang ngi atay kotong re o pagongi lang horba pelataan purala nana penene purala nana way Ibangkakan karsayang orba, maurin saulang men makutoro yang kota pilata, envilo purala na maurin mas. Kot ketin masan yung tana na masan me, sudapang ketin kuburgi, haramas pung men pilataan puralang na maurin mas. Ketin masan ni me, sudapang tamataman, mau kan koros men kita haramas wiyata. Mau koros me kita wiyata, makdapang puralak pilata kdalen purala muri, Kot si depan teman-teman eu mau kan mereka wiat tatal maurin mas mau ni ada kotore bil tu wete haramas amen mebil memaunan maurin tip mebil pilatan kokotosan na maurin tip kokotoren kot si depan bil teman-teman eute tip me haramas menet wiata haramai kelang orba pelatan puralang muri yang puralang aramas kawan puralang sa puon puralang ako takan Ruth ko siya amkot bang yalay kot ni atal ko toren kot atal limbok and ongate o ikelep lolobot Ruth ngiti kita me apan mimiren Naomi Nani rejeki sa kuano kasalyong ta Ruth af sapengin ta keterin ta iyan purlasang hu ketere reti sang ye iyan yang hu wasakis ke pangkola ye wasa mebil pangkola ye wasakis ke pankoson ye wasa mebil pankoson ye kisem kan ye kiseyo kod ye ay kod itu songon mong yung wet me kod ketinanan sang ren kitail haramas kilang nan sailogan more me kitail we ako way Kedai bangkin pelata, atal maurin mas, kampo ka atal men masakan, makadabang puliki isang teso. Yang suwot makadabang kasaliyang kod, wan limpok makadailan kiyongi. Makadabang pelata kadailan perfect sang atal maurin mas, puliki di tama kadailkin kau tagi yang masakan, song men sudah katapegan. Peranin sampakan o provok lang kot o ikele me bang yak katropon na time more ikele me kdai bang pelata kdailen pungpungi hakdai bang kasaliyang kot me mele kdai pokpokai pagi kdai me morte pun sambawet tip mimi leman kdai laramasan su koros kdai wi me nan sampayo me okila tip
Kita situ kotosang nan aramas temen. Christ kelep mewia aramasala. Mesudah tipre. Agar setosang nan leng ibu di ni momoy serimen. Aman kita aramas kita kotosang nan weyen rodo kotong nan weyen marain. Kita an wia inangan utuk, inangan paluara tail, inang enuya tip, imor makitail an wia. Apni tayo bang koto pilata makitail bang pergaksang tail maurin mas pergaksang inangin masakan pergaksang ananin sampawa do pergaklang kot. Ewiya pilipil kasampaleo pagkita min meter from sampawat. Wasa makitail libuti o an memoria. Wasa matal wiwiakan kita an lauya ap makatay bang piligiti sa ngata wiwian masakan o pilak katal kot kelep may kelep makatay bang pakong salara kot me bang katropuin na tay mo mo katay kasali yung kot me mele katay pakpakayi pagkita pagkakilikilang tip mon masamon rangkoros ananakan maka an wiwiya rangkoros mimimon masamon ap kapilata ka bang piligiti sa Iya makareta Christ katin masan yagi Pakong ki kot paling ini mamukel amwar palu woromo mata-mata unsek song koros en koko lang kot kita bang kasaliyang kot memele kita pokpokai root pilata en pergaksang aramas o kot akan wal setan yang sama kot pilakir Abraham Imenen san salong dalme Abraham o apenini song kot kiyang ani malagay idol worshippers. Apa so mobil pegeren kot pille Abraham pilatan perkaksang kot ligam megin kakau tekiyang iya apa kau o so bilang kot o kukulawa sama kot ketenegaren kolay bagi sang niya pakopoke kot bil tuwa de panaman kitail tuwa de tama root kasalayong kitail sang niya pakopoke anono Naomi apan yangi kuasa apa melaya apa beliang melaya karyau ewiya koseben lolopot teu koseben lolopot koseben mele lo koseben men papa men tata Naomi asalaka kuyata na seri men tata asalarka naitik Pwede rapan ka ken awiyo, laut ang kau laut lai rampile pot kita, mentate abrut peladate maban yang lolopot mimitere na nono Naomi. Ruth peladaan ter katarla Naomi. Imenen san salong ketail, mekot pangkatin kapayata, aman ketail makadawan peladak tailen koletitan, termen koko lasang. Tua tetame Ruth kasalayong anono Naomi. Makadal bantang itiren kot. Kadal situ men katarala, kadal situ men kot en bil kadal situ men perang sangkot, wokola sangkot, kot bang kapaya tak tail. Makadal ban tengah tite re. Esan salong tail nan esan salong tail nan masanin kot tuan Jacob. Don longo ako to patorang ni bongo kokola ni sorana don longo pataki yang Jacob katari andame Jacob pataki yang don longo isitu pang kataru kala lau ke kapayeta magilang Jacob pilata penu kuliti don longo o situ pang maitong hempitila sang don longo Tekatarla tron lango, po anane kapayan kot. Makatay bang pilata katay lang bil tengah tiren kot, o kuliti kot. Makot pan, o sudamen kokolasang kot pang katin kapayay katayl da. Isan sa long katayl. Nampukan Joshua, hirlaw trisak payo, risak lima pataki yung katayl. Nituan Joshua, apain iya ko saya. Makumal sudah men papa kau no eri kumal filter rang wudis makumal pan papa. Makota kan me amal papa kala pukin papa nan Mesopotamia. Yang sa Mesopotamia. Na weni rak ran wud.
te koten men amor kan, me sapon kisap me kumail kokosan yer answer wet, hangeyo ay penene sa pan papa kauno. Imenan sa long time men so me Syrian Israel, Israel pitolongong nan sapon ino wasame men amor kan magdapil watek men Canaan, o men wait kan. Israel plata, Israel niyang sopeyang an puino Israel kot di kamagano Israel yang kau takiyang ta. Imeruya kita tip labalap mon kot me kot kin mait ki yang Israel muntiti kan yang kalau Israel ti song toto me kot kin maitang Syrian Israel en milabang pangkenau tak berpergi Israel plata ren perkak sang kot o yang kau takiyang kot malakan. Imakara ta kot kin masa niyang Syrian Israel niyang may bang pitulungan sa punino. Malte pot kita ni rai seri kan mai mabil situ muitang ni rai seri kan yang pot kin kumalda. Pergi ia me kot pergi te uya me uyawi. Ai makata sesuatu masan ko se yakinan sesuatu isek payo isek limau. Realem pilata marapan pilata kot. Te so. Ren pilata ranwut. Is kot marapan papa po iyo tono mo koros marapan papa kot. Kau no. Kau Jesus Christ. Ranwut men bil mimi retail. Pagkita siya ka papa kot riya men puksaro masan iyong tail. Magdai pila tak tail ban papa kot. En Abraham Isaac Jacob. I kot menit magdai ban papa. Kita siya ka tail pila tak tail ngi papa kot en Abraham Isaac Jacob abe lanso de bil moitang kisin kot lika makan ang katropuan na tayo more. Kepan kaken ko saya makasud kenyang kau tak yang ini malakan ap. Okot me magdai pila tau pokatan na tal more o kasampal kilasang kot kasampal kilasang kau Jesus Christ kira kau tak yang atar tiga-tiga na nimal. Tama kasampal buen karya nga situ bang ko to sa rawurangot. Me okot kasampal sang yan rabaki kot. Ay TV programo kasampal sang ibang momot kilikilang TV yo. Ya kasampal sang ay pan koto nan 10% kot, rabagi to kot. Jadi lebih bil tanga bang keteropo ila atal more. Atal ewang kot, kita ipila taro ko to kiyanger. Animal, ari ima kata nan bukan sesuatu isek payo isek lima ko siyagi. Talem pila ta kot magdebang bapa. O magdebang pila ta kot na Abraham Isaac kot in Jacob. Asoto okot me bang keteropo. Pagi peni ke din masa ni mei kot luwag amen. Ni ada bang kin pilata okot me mon kot kin luwangi. Pemiyer me okot keteropo nan pungatay. O kasulu mesan salong tanan tanan watawat rawat ewiya kosepen komorla eo. Uya ko sa ben komor layo. Magilang Ruth uya lien likiman. Ruth sudang watawatong. Katotokan Abraham Ruth uya men Moab. Sudang mimi ban inon kapay makot ketinuya yung Abraham o koras wewe gini yang sama Christ ket to samba akatin bangsa ni ipakatertong sibun Israel kan masalong alara kan ni Christ ket to uya sabol metodog sabol ministry pun samba ket to men susangan masalong alara kan af kumari kilang Murin dobo a Christ masa ni kumai ko wawa ay masa no na nirepen sampa koros arbas koros kitail men likikan chal yang air kolong ang baninon kapay pukat yema Christ kat kito Ruth uya lien likimen uya lien Moab men ap komor lelong pagi pilata en yang kot kila an Naomi akot Pesote at panla mabuksaro ka sa liyong tayo. Merkitay pang kakamor kila likin kot and mensuzakan. Ye kaon Jesus Christ. Christ
Uya men Suzaman. Maret klep me bangga ki yang ketail komor makadai ban pelata ketail bil keleng langi ho ketail bil huya kilai atail kot tuete root lien liki men ketail bil men liki ke ketail we are Gentiles ke we ke Gentiles we ni lo kaya in that the nations we kan me kate kun we are we and Susan the men Sus erepoi pelata root pelata and quote kila quote in Israel kamor lelongi bil dua de ketail medel metotak me Christ we adani lobu hong samba koros met havosotre automatic kita sudah kau mimiten tahu ke Christ lang adani lobu kama kamalani lobu ikomor la de pamimitenan isenen paluwaray hinangin paluwaray kapagapayong ipamim nan sampaw ya tamim ya po tip po tani lobo te katuwa bengo kau tang pananagan pilata quote and Israel o lukwar langi boy mabuksaro masani kasamo yung inanamor bukan kakan kikomor Ruth tiarta quote in Israel Niyanso me kutay ba ambil lukur lang moran Christ ay bil diarta kot in Israel. Po ito koto te met pe bil kot me kutay bilanane hen kamor kitay la. Mo kamor ang kak lelong kitay. Pag maile se me kamor tepsang ren men susa kan tak mai se. Salvation is of the Jews nampukan Rome kasele yung kitay. Are kamor wet kot menet Magat kitong tay samba kamor ito kot merut tiaro bila men kita larmas bila nani yang lukur lang kot in Israel manet kang Jesus Christ imen kair kilai rabukat hensan sa long tail dalang kilang aweweki peki Ruth ha limpak ho lalapot yet me wiya wiyongen kot kotun kubro en yang wiya katoto ke nanmar ki David o bil Christ lian ligi mani apogia limbak o lalabot kot maitong en yang wiya katau token nan marki David o bil katau token kaun Jesus Christ nang puksaro kaselo yung tail me Boaz pot kita Ruth Boaz men Sus pot kita Ruth men Moab lian limiki men irawiyatan era putaka men ete Obed Obed mewiyada Chezi mewiyada namargi David. Oni Christ awiya aramasala. Awiya katautogan namargi David. Imenambil sa long time, lumisa on liya kay, pwede poson merangi. Limbak merebilangi. Rebilyang wiya kisen katautogan kauno. Makamasirugan wewe ki. Liya men nan puksaram yadang ki Rehab. Li prostitute men. Apa kaya apa ke Spain Israel kawi korkoi rala pon mo. Li prostitute men. Ayang wiya katutukan Christ. Rehab. Magilang ito makot anane ketailen wiya. Ketailen lalapotongi, ketailen limpak yongi, lalapotongi kapai pambilelong amenweng tayo. Mak komu yamen na yang rong patak potet ranwet o komu men likur lang moren kaun Jesus Christ o kasamu yang I nanomu mo and wiyala am kaun o son komo akom itawen kapakap and lukwet kalanganen komu man kaun Jesus ikamelele o poson totok bakom katun wiyata nilobuo pariakit samalaro ikamelele me intamu makelegal bakom kakaretiem nin lobuo panye ta sanger nan tip o ranwet ikoto momu dat bangke tip koros me wiyayang komuyer sang mas o lel ranwet o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komor sang ranwet o kokolate
solar ayong pen ngay ap mekoro sumay tong komuya kalanganen komuy poy kamelele me ay tungol at yang intininan sapol mo puken komor kalanganen kupuren korusyen kit momotso en Colonia Assembly of God piluklukete koros melel irailkan metungol ki hananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu tayo wisu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawi kan dimenseng klok eisek pilni apengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarail anson kautek klok isu ni sautik ni alemkan kalanganen kupromail korusyen